Ovakve pogače nema nigdje, samo kod nas. Gledaj, listovi. Gledaj ovo. Vesela mašina, kad je naloženo da ti me? U 9. U 9. U 9 I tu je polako krenulo. Dorček, Ceca je napravila Boga oca. Ceco. Ali ne može se ništa mjeriti s ovim grahom. Grah će da bude za jedno 3 sata. Džilo. Hej! Veliki pozdrav za D.D. gradski prigradski saobraćaj Tuzla. Cena 1,5 marka, 0,75. Idemo, autobusom se vozimo. Kako je iskustvo? Auto mi je u kvaru, tako da sam prinuđen na teren ići autobus. Eto vam influencer. Ali, lijepo iskustvo. Autobus Dubke je pun. Dobra cijena je. Idemo kod bračnog para Zamir iz Svjetlana. Očekuju me. Imamo super jedno snimanje. O čemu se radi. Ostanite pa ćete vidjeti. Dobro došli u novu epizodu. Eto ga, ovdje je autobus za Marku i po ljudi, 30 minuta se vozati. A ja ovdje ne smijem ući, pretpostavljam. Zamir ima opasnog cuku. Kako se zove ono? Dingo? Pa gdje si? Odi. Dođi brzo. Odi. Dingo. Odi. Dingo. Pa gdje si? Pa gdje si? Ej. Kaže da je jako opasan. Halo? O? Evo ovdje danas pečemo rakiju, ljudi, vjerovali ili ne, skroz na kraju Moluha. Ne slušate, Boga mi te ne sluša, samo da znaš. Izgleda da se posvađali nešto. Aha, ja. Jesu mu dobre uši. Jesu mu dobre. Ništa, hajde idem ja zatvoriti ovo. Dok ja ne uđem unutra, kaže, ne može niko ući, a da ne bude napadnut. Zato čekam ja. Tuču, Varko, moja duša. Koliko je Dingu? 2,5 godine? Pa on izgleda ko medvjed. Pa nije ništa što neće niko ući ovdje. Ha, Dingo? Malo prije me pokušao prepast, navuć. Bacio mi ovaj hepek u fazonu, dem baci, ali da sam krenuo uzet, dobio bi po ruci, jel slažeš Samira? Bi, još što, odmah bi te kapio. Mi smo došli danas na veselu mašinu. Vesela mašina, kad je naloženo da ti me? U 9. U 9. U 9 I tu je polako krenulo. Prvi nastavljen ja. Kako rakiju pravimo danas da ti me reci? Eto vidiš, kom, jabuka. Jabuka. Mljevena, znači sačka se vrenje. Nije šljiva. Nije šljiva jabuka. Jabuka. Šta je sa šljive ove godine? Kažu poskupa, nije rodila ništa. Ja sam, nema, ništa nije rodila. I jabuka je loše rodila. Ne isplati se. Ma kakvi? Jesi ti imao uruku pati jabuku ili? Nisam imao svoje, što sam pobrao, ja 400-500 kila. 400-500 kila. I koliko bude od 400-500 kila rakije? Sve zavisi. Nemaš nikad... Kako pojačaš? Što sam ispustio, što je ispeklo. Sve zavisi. Sve zavisi. Čiji je ovo kazan? Od prijatelja mog. Od prijatelja? Dingo bježe odatle. Dingo, nemoj mi se motat vam, postaćemo drugovi uskoro, ali još uvijek ti ne vjerujem, ali nema veze. Čekaj, samo da je ovo sklonim, da nećeš ti, pošto će te postati drugovi, ti neće klepiti ovo. Jel? Odo nas to spustiti. Čekaj, ti s neku i kazanče ovdje pripremio. Jo. Šta se ovo, dinsta? Sad ćemo sašvit. Imamo sad ćeš vidjeti, druže. Ovdje je nešto već prokuhalo je. Grašće, ali do 1, 2, 3 nek se kuha. Deba. Polako, znači. Pa gdje si, Dingi? Hej, već mi stavio ruku, glavu vam. Krčka se. I on je oko 9 nastavljen. Nema, zgotivio je te odmah. Jel? Bez Boga. Moram je zgotiviti zato što zna da volim životinje. Sad ćemo se ja igrati. Dingo, je spreman da se igramo?
Hoćemo tražiti kako curu Dingo, ha? Ne. Dingo, gdje loptica? Nismo mi zbog Dinga, mi smo ovdje zbog nekih drugih stvari. Evo, ako Bog da, koliko je sati? 11:20. Procurlo. Znači, temperatura je tu. Kanta od Jupola ima da bude puna. A ovo, ako popiješ malo, neće ti biti dobro. Koma prve kapi. De. Odmah. I kažeš, Zamire, ovdje se ispeklo janjadi, prasadi, Bruka. Ali ne može se ništa mjeriti s ovim grahom. Grah će da bude za jedno 3 sata. Što duže, to bolje. To bolje, da se polako. Hoćeš mi dati lopticu? Ništa, idemo mi na doručak. Dingo, ti osam tu s lopticu. Hajde, čao. Ja idem. Ljudi, danas smo kod ovog divnog bračnog para došli da pečemo rakiju, između ostalog da probamo i doručak. Ceca je napravila, Boga oca. Ceco, može jedno pitanje? Može. Pošto tebe nismo još upoznali do sada, kako ti trpiš ovog Zamira da ti ne djeci? Ljubav je čudo. Gdje? Ozbiljno. Gdje se vas dvoje upoznali? To me on nije U taksiju. rekao. On je taksirao, jel? Ja, on je taksirao, a ja sam bila njegova putnica i tako. On je meni rekao da će mi ispričati jednom tu priču, međutim Lopo preskočio je to. I znači stalno se tako vozikali. Nismo se stalno vozikali, nego slučajno. Ja sam tad koristila usluge taksija, jer sam tad živala sam kod oca i sa ocem i bratom. Ja inače ne vozim auto, imam strah kao dijete, sam prevrnula se s kolima i onda svaki moj pokušaj da položim vozački je završio neuspješno zbog tu straha. I tako onda on je došao i on je meni rekao da se zakleo da će ja biti njegova. Jel? A ja sam tad već bila razvedena, imam ja jedan brak za sebe kao i on. I bio je uporan ko stjenica, znači 8000 poruka dnevno, on meni zaguši telefon. Joj krpelja, Toliko je to bilo, Šta te privuklo kod Zamira? Kod Zamira? Ja. Njegova pozitiva i bio je drugačiji od svi ljudi koji sam do tada upoznala. Ozbiljno. Bio je pozitivno lud. A meni je u tom periodu trebao neko tako da me podigne, da ta njegova vezana za mene, ja to nisam bila naučila da neko oko mene toliko igra, da mi ugađa. Moram priznat stvarno u početku mi je bilo iritantno, kasnije sam to sve kod njega zavoljela. Jel, dobro. Ništa, pričat ćemo kasnije još malo. Hajde Bujrum da se, ovo je sve znači domaće, sve. Ceco, ovo nije doručak. Ovo je ručak i kako mi doručkujemo kad smo kod kuće, kad smo zajedno, mislim, pošto ja radim. Zamire, ti još dobro izgledaš, care moj, s obzirom kako to na tovi. Kako žena kuha. Ništa, kasnije idemo opet gledati. Jelinko, ajde Bujrum, prijatno, pa ćemo kasnije nastaviti. Rakija se lagano odrađuje. Evo mi tuk sjedimo, možda ima već nekih, ovdje ima 2-3 litra ako nema i više. A šta je zanimljivo, jabuka je plava kad tek izlazi. Vesela mašina, a ja sam kostožna. A ti si dosadan, čovječe s tom lopticom, ti si dosadan. Kako zoveš? Bježite, Minko, bježite. Ovo nas interesuje. Domaćice, gledajte graha, ljudi, gledajte graha. To je grah. Navate. Koliko su on kuha, Ceco, već? Pa evo, kuha se, boga mi, već 4 sata. Gotov je sad sam samo da držao temperaturu da bude pogača gotova. Je li ovo trešnjo ili je bijeli? Ne vidim. Ovo je šareni neki. A šareni? Inače, bijeli Zamir voli, ja volim šareni, pa onda nekad pravimo. I šta, praviš još pogaču, ha? Pogača domaća, naravno. Joj. Salata. Čisto zdravlje, jel? Čisto zdravlje, a Dinga ćemo zadaviti, ne sluša ništa. Dingo, što ne slušaš, magarac? Daj lopticu. Smijem uzeti lopticu, Dingo, smijem uzeti lopticu. Op. Ja šta je, samo malo, Dingo. Gradu si, a nisi gradu. Ja. Kako mi ovdje čitavo ljeto. Ozbiljno. Ražanj, roštilj, kotlić, znači...
Steco, iako živim ovdje cijeli život u Tuzli, kad sam skrenuo autobusom prema Molhama, ovako daleko nikad nisam išao i u ovom dijelu nisam bio. Ovo je faktički pa neki sigurno 4-5 km dole od Raskršća. Ovo je čista priroda. Koja je razlika života u stanu i života, hajmo reći, na selu? Pa ne bi ja rekla da je ovo selo, ovo je gradsko naselje, ali eto... Pa dobro, ima dosta prirode i za vas. Na izgled Maluha, može se nazvat, mada meni to ne smeta. Ja sam čitav život živjela u zgradi. I za mene je bio kulturološki šok doći da živim u kući. Prvi mjesec dana mi je bilo jako teško. Dok se nisam navikla, jer u zgradi nema druženja, nema roštilja, nema kotlića, nema ražnjeva. Ne to dirat. Ne možeš to dirat. Ne, to ne možeš dirat, nije za tebe. Dingo misli da ovo je kost neka. On misli da ti njega izazivaš. I onda dođeš i odjednom otvore se oči. Znači, imaš sve ono za čim si čezno patio. Sad sam bio prisutan kad je ona zvala i donijela 4 kolača. Tako je, tako mi jednim drugima, znači što god ja pravim, pošto zamir ja sam živim, uvijek toga ima puno viška. Ja volim da kuham, volim puno da kuham, ne znam kuhat namalo. I onda ja njoj, ona meni i tako. Inače mi je komšiluk super. Jel? Jeste, u zgradi smo imali samo jedne komšije s kojima smo se družili. Sođena smo svi radili i to je bilo rijetko, a ovdje bukvalno možeš svaki dan da se družiš, znači zavisi opet od nekog vremena, koliko ima vremena s obzirom da ja radim, pa eto oni se prilagode meni, nekad ja njima, nekad oni meni. Nije bitno šta, sjedimo uz kafu, uz keks, uz sok. Zamir inače cijeli život kao vozač, vozio autobus, vozio kamion, vozio svašta nešto. S čim se ti baviš inače? Pa ja sam po profesiji laborant, međutim nikad nisam radila svoj posao. Koji svi od nas. Koji svi od nas. Čak sad i kad me neko primio, to ne znala da radim. I onda sam radila sam jedno vrijeme u trgovini po metalotehniji, pa sam držala kiosk. Iz kioska sam otišla na pijacu prije 16 godina i to je najbolja stvar koju sam radila u životu. Tu sam se pronašla. Tu je gore pijaca ova na Brčanskoj. A vidiš, na Kadrinoj pijaci bio 2-3 puta, tebe nisam... Pa prođeš ti kraj mene nešto, koji rekao ovaj čovjek ima nešto protiv mene. Jel, znaš kako, uglavnom imam loše iskustva s pijacom, s tim radnicama, uglavnom govori nemoj mene snima, biš tam, valjda se boji inspekcije, čega. Tako da sam mogu nemamo ništa s inspekcijom, mi prodajemo polovnu robu, to je čista glupost i obmana, znači... A što nećemo da se snimaju, što kaže, bjež mi tam, nemoj... Ne znam, pa zato... Vidi, na pijaci imaš svakakvih ljudi, znači. Ja mislim da je Kadina pijaca jedna humana stvar. Ja. Jer tu najviše imaš penzionera sa malim primanjima, nemobilisanih boraca, majki koje su samohrane, socijalnih slučajeva. Lično ja, znači, kad ne bi radila ta pijaca, nije toliko strašno. Zamir ima takav zanat u rukama da mi možemo da živimo. Ali bi mi bilo žao toliki godina, jer ja radim sa torbama i običom sa nečim što ja volim. Imam svoje mušterije koje dođu da pričamo, ne mora ništa kupiti, onako imamo te, kako da kažem, konekciju dobru. Ne samo ja, i moje kolege isto. Bez obzira, eto ti si imao ružno iskustvo, ali dođe tu svakakvog naroda vikendom. To nisu stalni radnici. Trebaš doći radnim danom kad smo mi stalni, jer mi svaki dan idemo, ja sam ponedjeljkom ne radim. A to što gore na livadi bude onoliko gužva, to su ljudi koji samo vikendom dolaze iz raznih krajeva, čak mogu reći BiH. Ima ih od svakud, tako da ti si možda naletio na neke negativne ljude. A ljudi koji rade svaki dan, kao i ja, odnosno mi koji imamo štandove koje plaćamo mjesečno, su jako susretljivi. U vrijeme kad sam ja počinjala tu da radim na pijaci, imala sam 1 štamp, pa 2, pa 3, pa 5, na kraju sam imala 7. Kako je ko odlazio, ja sam uzimala štandove, tadašnji gazda pijace Kadro Rahmetli mi je davao dobre uslove, znači imala sam 7 štandova, plaćala sam 5, imala sam raznovrsne robe od odjeće, aksesuara ženskog, knjiga, i dan danas prodajem polovne knjige i obuću i torbe. I onda kako je bila korona,
nekako je to se sve promijenilo. Jo. Mi tad nismo radili 2,5 mjeseca, meni je lično propalo puno robe, imala sam nesreću tad, roditelji su mi bili pred smrt, svekrva mi je bila na samrti, svašta sam ružno doživjela i tad sam napravila grešku, uložila sam puno para u robu, nisam znala da će se zatvoriti pijaca i sve mi je to propalo. Od vlage, jer mi koji radimo na pijaci moramo trpiti -20, +40, kišu, oluju, svašta nešto. Da. Roba koju mi prodajemo, sama riječ govori, je polovna, znači samim tim je... Znaš, kod tebe torbe, naprijed, nisu nove, polovne, jel? Imam ja i novih i polovnih torba, sve zavisi šta mi dođe u robi. Ali ono što vidim, Ceco, ti i zamjerci se lijepo skuće. Pa jesmo. Zamirja imamo iste afinitete. Nekako, iako on je vatra, ja sam voda. Jel, gasi. Ali što se tiče ulaganja, raspolaganja novcem, on je tu, on je predobar, on bi potrošio sve za dan, ne na sebe, nego na druge. A ja tu malo sam kočnica, nisam ja škrta, nego ja jednostavno malo imam drugačiju vizuru o životu nego on. Ja njemu kažem, ne živi se samo danas, živi se i sutra i preko sutra. Sreća pa je našao takvu ženu. Da, i onda ja to malo njega zakočim, a on bi učinio puno za druge, a malo ko šta čini za njega. Znaš, to mene boli. Ovaj dio mene interesi, da ja snimim ovo. Šta se ovo sad radi, majstor, da ti mi reci? A mjerimo rakiju, da vidimo koliko iz lule baca. Koliko je gradira je. Malo prije sam ja pričao o ovom, da mi je čudna boja. Što je plava boja? Pa izbijelit će ona dok dođe više rakije. Da će ona drugu boju. I koliko traje ovo mjerenje sad? Kako to ide? Pa evo sad ćemo da napunimo, moramo napuniti. A mora se napuniti? A moramo, jel da vidimo, hoće i dići grad. A da ne digne, onda je dobra. To je to. Jer imam dosta ljudi koji gledaju kanala, interesu i pečenje rakije, pa ne znaju kako to ide. Koji je tebi zamjera ovo put da pečeš svoju rakiju? Je li prvi ili? Nije, pekao sam više puta. Više puta? Baj. Je li uglavnom jabuka ili? Nije, bila je šljiva prije. Bila je šljiva? Koju ti preferiraš više? Ja, jabuku. Jabuku? Jabuka, svako. Ne znam, meni je nešto šljiva bolji, jer sam ja, možda to najjeftinija, pa zato sam navikao da je pijem. Koja je tebi, majstore, bolja najbolja? Jabuka je zdravija. Jabuka je zdravija. A što je kruška najskuplja? To me interesuje, onaj vinjamuka i to. Pa zato što manje baca. Manje Slabo baca? se plaća. Molim? Manje daješ, dobiješ rakiju. Manje se plaća, manje daje rakiju. A manje daje rakiju. A zato je ona skuplja, evo. Vidiš ovo, gospodine. Dingo. Gdje, gospodine, zovete tamo. Šta ti voliš najviše, Dingo, da mi reći? Koju ti rakiju voliš? Ovo ne možeš jesti. Ovo ne možeš jesti. Sad vidiš, hoće pojede Ovo ako pojedeš, ne. Dva niste ložili. Ovo ne možeš bacat, ovo ne možeš jesti, konju. Niste naložili vatre zamire, jer kad sam vidio boju plava, niste imali vatre i nije vam rakija stala. Loši smo, majstor, zato što su mi zanimali zamjere oko tam mezeta i doručka, a ti vatru si zapostavio. Jest. Curi više i gotovo. Još je znači preko 70 ide. Znači vatra mora biti jaka, ha? Jabuka ne smije jaka biti, jer zna zagoriti. Zna zagoriti? A zato što je gusta. A, zato što je. Jo, pa vidiš kakav je kom. Nemoj glavom uciti. Neću sad. Evo koma. Vidiš kakav je kom. Možda brže ide, onda kaspiš kantu vode. Da je reći. Može se voda dodati. Ali ovo je dovoljno, vidiš. Šta je? Džilot. Hej, gdje misli, dan? Nek mi je tako. Nek mi je tako. Sad me pocijepio, moment. Lopove, ujeo si me. Majmune jedan. Gledaj što sam ujeo.
Što sam smulio? Šta sad da radim tu? Sam ti. Daj lo. Daj lo. Daj lo. Što sam smulio? Što sam smulio? Što sam smulio? Što sam smulio? Zašto? Zašto? Ovo nam treba, ovo smo čekali cijeli dan, da imamo kakaz domaćica. Ja sam čuo da si ti živjela u Srbiji jedno vrijeme, znači jesi to naučila tam raditi ili negdje drugo? U Vojvodini. A? Ne, ovo sam ja naučila u Bosni, Boga mi. U Bosni? Ovakve pogače nema nigdje, samo kod nas. Gledaj, listovi. Gledaj ovo. A, znači tu ne ide germa, tu nešto? Ne, ide germa, ali ide maslac. A. I tu bude 7-8 listova koji se kasnije spoje u jedno. Tu prvi put vidim ovakvu pogaču. Pa, na taj još kad probaš, A? dolazit ćeš stalno na pogaču. Hoću samo da snimim još jednom malo grah, pa ćemo onda... Nije teško napraviti, znači... Ja? Hoćeš da ti naskrijemo? Neću. Čekam ja njih, ima i kiselu kupsa, a ovo će da bude gozba. Ovo smo mi isto... Rebra. Ima rebra, ima i svježeg mesa, znači... Nema čega nema. Nema čega nema. Mrkva, lukovi... Grah se topi. Gledaj ovo. Ovo je za lijeka. Jedva čekam. U kombinaciji s pogačom ima da bude bomba. Ja, ti ćeš se danas... Cvijecu, meni upala kaška umije danas. Jes, Bogan. Ha? Ja mislim da jes. Mislim, ništa specijalno, ali je sve domaćinski. Neka. Od srca, što kažem. Pala je noć. Idem ja polako kući. Cvijecu, bila super domaćica, napravila si brdo jela i opet si ušla u kuću nešto da radiš. Pa jel ti ikad staješ, ženska glava? Nikad, spavam. Samo, a i tad si Meni je bilo zadovoljstvo da tebe ugostim. Jel? Pratim sve tvoje videe, tako da bilo mi zadovoljstvo da si ja pojavim na tvom videu. Mada nisam ja, ne patim za tim. Čak mislim da nisam ni filmična, ali nema veze. Vidit ćeš, o tom potom, nemoj nikad. Ali sam iskrena. Što je najbitnije, iskrena sam to sam što ja sam. Ljudi me ili vole ili ne vole. Gdje me reći što se tiče kanala, eto rekla da gledaš kanal. Šta bi mijenjala? Ima li nešto da bi promijenila, da bi nešto možda više volila da gledaš? Ima li nešto da fali? Pa što se mene tiče, ja lično najviše volim ove priče iz života. Znači, ne da ja ne volim kad ti snimaš prirodu i tako to, ali te ljudske sudbine mene dotiču i volim da gledam to inače. Znači, tako da moj onako prijateljski savjet je za što više ljudi, baš koji imaju neki probleme koji žele da pričaju, da to podijele sa drugim ljudima, znači to bi bio pun pogodak. Jer je uvijek... Ništa, Ceco, hvala ti još jednom, vidimo se ako Bog da opet nekom drugom prilikom. Uvijek si dobrodošao u naš dom, skromni. Super. Uvijek ima nešto da se pojede, popije, pokoj ništa namazat krišku. Može, igrat ćemo se s Dingom i to je to. Tako je, care moj. Hvala. Pozdravljam tvoje pratioce, gledaoce. Može. Hvala. I svima veliki lijep pozdrav. Thank you.